Ia le tua le ni tai au fou, mo tatou ni mai maulia, ia amaleana le reo le atua, ia te i tatou umalava, ia mese fo'i le whanau le atua, le ainga le atua, o mawhai o na poto mai, i le ni tai au fou, ia i le whanunga le lei, i le malosi, ia mese fo'i i le whamalolonga i o tatou anganga, vi i ai le atua, ai o le ao te inei tatou le tatalo, o na tatou whanungolongo le whatasi mao i le awhionga pa ia le atua. Let us pray. Whakataitele lava no mātou atua I le nei tai au. Lo wanga le leima lo lofa. E vivi I ai o mātou loto I le nei tai au. Lo mātou atua wai tatau. E o no mea I a te oe. Lo lava vi inga. E I o na mātou whaitau ina. I le taita ina o mātou sauina le nei tai au. E pa ia. Iova le atua. Lo mātou atua tatau lava. Ia te oelo lava vinga, no mātou tua sa mea foi o mātou loto le nei tai au. Ia mātou whanongolongo ma le totoa, whanongolongo ma le manino, ma ia talia I o mātou loto, laua fionga pa ia au e whetalai, mo I mātou I le nei tai au, le nei ngaso, tō matawina I bea le whainga malanga, e ui ina luutia I mātou I whaina tā, ia ona olo o mātou iai I le tino, ai whaapetai o lo e tau fi mawina pēr I mātou lo mātou atua I lo wanga le leima lo wha maoni e le mawhai wana abe seina e vi I ai lo fio nei maso umai o le whaavavau e iai fo ilo wha manianga I lo whanau ia maso o se tasi o lo mawhai wana whaanongolongo I le nei tai au ia wha manuia no na loto so soani ia wha marosia I fo'i le savalina lo mātou tua o lo mātou iai. E ala atu lo mātou talo ia Jesu Keriso lo mātou whaola. Amene ma amene. Ia vi ia le tua. O le tatu matau po lo tatu iai nei o le Eperu fumaletasi. Ai mana fo I la pe asu e follow tusi ma wha maui follow tusi le tai au le nei. E fia whaonga ina le kenese a o lona matau po e wha. Kenese a o lona matau po e wha. Ia sue yellow tusi ia matau fi mai ma le tusi le na o te fia fa ngaina I le nei tai au. So we're going to be using we're reading and going through Hebrews chapter 11, but if you can also open your book or your Bibles to Genesis chapter 4 as we'll be highlighting that story from that book throughout today's sermon. So if you're fa ngaina fo ila le tusi there I le nei tai au. Ai vi ia le tua ona o le mataupu le aro tatou iai, o le mataupu I le faatuatua. Peila o na tatou vaavai ai le vaiaso na tea nei, sa tatou whamatalai na I le amatanga o le tusi lea Eperu spuruma le tasi, I se whaupunga whapea o le faatuatua. E tolu lava inga na tatou whamatala ina I le winga o le faatuatua. So le whaipu mua na tatou vaavai ai, o winga tu mau, o le faatuatua, o le whaalango ia po le winga le puna whaalango ino na upu e leni o le whaamausali ina pe o le ata po le winga vaaia, po le winga tu maule na o le faatuatua. So le whai mai whaipu mua o le whaalango lea I mea ua wha moe iai o le olanga o le tangata kerisiano o le olanga e whaalango pe mausali I le wha moe. Wha mai le awhalona lua o le whaipu nā mua, wha mai o le mauti noa lea o mea e le o vaaia, o le isi vaenga o le winga tu mau o le faatuatua, o le tatu I loa le leipe mauti noa, mea e le o vaaia. Lea la pe a whamatalaina e le tusipa ia, o mea e le vaaia, o mea e whaavavawia. Praise the Lord. O le vaenga lona lua na tatou matamatai e whaatatau I le upulea o le faatuatua o loo iai le moli mau. Peila ona whai mai le tusitala I le ausole nei Eperu po tangata iutaia o le faatuatua e le o tātou o nie e tuumuli. Ai whai mai le whaipuna a tolus fumaleiva ai faatuatua e ola ai le angana. Lona winga, o le moli mau o le tangata faatuatua o le tangata e le savali le whai mai le lua kornito ta po e lima whai upo e fitu. O le moli mau o le tangata faatuatua whai mai e le savali o ia I mea e tino mai a o mea e le vaaia whai mai o le faatuatua mātou te savavali ai
ai le o le tino mai o mea. Pe o le moli maule na ale tangata faatuatua. Ma le vaenga lona tolu na tātou wha i uwina i le tātou mata upu, i le vai aso na te anei whai mai le whai pue tolu o le faatuatua ua tātou I loa ai na whaia mea uma I le awhionga a le atua. O le ata vaaya o le faatuatua, tātou te vaaya I mea uma na whaia e le atua. Mai le vani monimo, le vate atea, e o lava I le lalolangi, I la au, I manu, e o lava I le tangata na whaia e le atua. A tātou vaava I ia mea, o na tātou I loa ai lea, o le faatuatua e I loa ai mea na whaia e le atua. O le tatalo fo I la, a whai ua I loa e le tangata mea na whaia e le atua. O loo iei le faatuatua le na, e ma whaiai o na tali tonu. Mana tua foi le tusi lea, o loo anga I a toa lava le tusi le nei, I le tangata iutaia, I a tu a toa lo na faatuatua, I le alii o Yesu Keriso. A quick summary from our sermon last week was the prelude to this whole chapter, because we know that this chapter 11 is the heroes of the faith. We're about to launch into understanding who are the different characters that the Holy Spirit talks about through this wonderful chapter. But as a prelude, we looked at three things. What faith is. The first part that we looked at was the nature of faith. And the nature of faith was where we looked at verse 1 was the substance of things hoped for. And we know that the meaning of that word substance in the Greek word was that there was a solidifying or a firm belief, a belief that is not wavering, a belief that is not easily shaken. It's a firm belief. So the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And for a believer, when we talk about saving faith, remember we discussed last week that there is faith in everything that we do, right? There is faith everywhere. You wake up, there's faith. You know you're going to wake up. You know when you put that toothpaste on, there's no poison in there. When you eat, you know that you're not going to be poisoned from any of the foods that you eat or water that you drink from the tap. So there's everyday faith. But we unpack that a little bit further and realize that there's a difference between natural faith and saving faith. So saving faith is where we put our trust and that we believe in the Lord Jesus Christ. And so that's why verse 1, when we looked at it last week, was the substance of things hoped for the evidence of things not seen. That a believer, saving faith, we believe and we have faith in evidence of things not seen. And we understood that things not seen are what? Are eternal. So there are things that are eternal that a believer would put their faith and trust in. Second, we looked at verse 2. For it by the elders obtained a good testimony. We also know that the world has its own testimony. Remember last week we also unpacked a little bit further that the world would consider their own mind as superior. The world says that my mind, it's what I think is good. That's where the world would put their faith. They put their faith in what they see. But for a believer, our testimony, we say together like 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith, not by sight. So that's saving faith, that we believe in the God eternal. The world would say that they only believe in what they see. They put their trust in their own mind. We put our faith and our trust in our Lord God Almighty. And the third thing that we saw last week was in verse 3, because by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. And so we even looked at the illustration of faith, and that illustration is in God's beautiful creation. That when we look at the mountains, to the depths of the sea, to the heavens above, to the people that God created, then by faith we know that there was a designer. There was an intelligent designer behind all of those things. So, ao tātou mata la, o le faatuatua, o le talitonu, o le tangata I le atua, lua, o lo tātou vava ai nei nai le mta apule sfuma le tasi,
I fita o le faatuatua. We are looking at chapter 11 at heroes of the faith. O lo o taula mua fo I la le lisi le nei. I mea malava sa mausali e o lato loto pe faalamo lango e o lato loto. I le talitonu I le atua mana fola folana. That as we go through this list in chapter 11, these were the heroes that the Jews and the Hebrew people knew of because they put their trust and their faith in the Lord God and His message and promises. And remembering the whole theme of the book of Hebrews is the superiority of Jesus Christ. It's Jesus that fulfilled all of God's promises. And we're looking at chapter 11 at this list. If you look at verse 39 of the book of Hebrews says, all these having obtained a good testimony through faith did not receive the promise. Amen. All of these Old Testament heroes that we go through in the book of Hebrews, they didn't receive the promise, yet they put their faith in God. Atato mata I fai puna tolu skulu male I fai ta ko suma tasi. Fa mai o tangata uma nei o lo totono le mata apule suma tasi fa mai o ilato uma ia o ena ta o le leia ona o le faatuatua na le maua e ilato le mea na fola ina na le fa mai fai ko suma le tolu fa mai na lato le maua le mea na fola ina a uai loai e ilato ai mau ai sea, na whaatau nuwina malava fola I le alii o Yesu Kiriso. Ai na whaatuatua tangata nei. Praise the Lord. So le tai aunga nei, as we go into this morning, o le tai aunga nei, e a mata I le tatou mata I tangata po fita o le whaatuatua, or the heroes of faith, I le tangata le ngoia Apelu. So we start this list by looking at the first person in the list of chapter 11, and this person is the person by the name of Abel. So, o te whiatala noa, I le tai au le nei, I le tangata e ngoia Apelu, o le faatuatua na tapua'i ai. We're looking at Abel, and Abel is an example of worshipping faith. Praise the Lord. So, se wha I tau mai la wha mole whaatasi, le wha I puna e wha. Wha I pue wha, o le a tatou mata ai. Paula whai pu tatou te tilo ai le tai au le nei. Whai koe wha, whai tau whaatasi I ia. O le faatuatua na matua a Apelu le atua le tautangana e sili ona le lei I la kaino. Ona o lea ua tapua'i o ia ua anu tonu. O loo tau le leia na taulanga I le atua. O le mea lea ua tautala mai I pea o ia. Verse 4 reads like this. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead, still speaks. Se so me ranta tau tusi le kenese anonum tā koe wha, ona o le tangata le nei o Apelu, e maua le tala anga o Apelu I le tusi kenese. So if you look at Genesis chapter 4, and I'm going to read through the story of Abel. O le a o whaitawina le tala I le tangata le nei e ngoia Apelu. Se mata masila ane I le whaipu mua e o I le whaipu se fulu ma le 5. Le au whaitawina. Ue noi a tamula na vau Eva, o na toa I lea o ia, o na whanau mai lea e ia o kaino, wa ia whapea ne foi ua u maua le tangata mai a Iova. O toi whanau mai foi e ia o lona uso o Apelu. O Apelu foi, o le leo maamoe o ia, a o kaino, o le ngalue whanua ia. Ua ina atoa o aso, o na avatua I lea e kaino o le fua o le whanua o le taulanga ia Iova. A o Apelu, wa ia avatu fo I urua I tama alona lafu o e pepeti ai lava, mo sila mai Iova ia Apelu, a toa malana taulanga,
ai peitai o kaino ma lana taulanga ua ia le sila iai. Ona ita tere ai lea o kaino ua faa lava ona mata. Ona whetalai atu lea o Iova ia kaino se ale mea ua e itai. Se a foi ua faa ai o mata. Pea whai e te ami o lelei e te le maua e ale fia. Ai a whai e te le ami o lelei o lo oto i le whai te toa le ansala e ua i ulona loto manao ia te oe e te pule foi oe ia te ia. Valu, ua whai mai kaino ia Apelu lona uso, wa iai foi i la ua i le whanua. Ona tūlai atu leo kaino ia Apelu lona uso, ma whasioti ia te ia. Ua whetalai atu Iova ia kaino o whea o iai Apelu lo uso. Ona tali mai lea o ia o te leiloa, o au ea le leo o lo uso. Ua whetalai atu o ia sea le mea ua e whaia. O lo alanga mai a te au mai le le leo o le toto o lo uso. O le nei, ua maalaia oe mai le ua whaamanga mai lona mutu e tali ai le toto o lo uso, mai lo lima. A e ngalue i le e le toe fua le lei mai o na fua ia te oe, e avea oe ma mau solo, ma faa seva loa ina i le lalolani. Ona tali mai leo kaino ia Iova ua sili la ua masala o te le na bātia. Whaauta ua e tulia au i le aso nei ai le fonga o le a lilo au ai o fofonga, o le a avea au ma mau solo ma faa seva loa ina i le lalolangi, ai se maua au e fasiotia au e ia. Ua whetalai atu Iova ia te ia o le nei, ai se fasiotia kaino e tau ia whaafitu o ia, ona tu umina lea e Iova le whaelonga ia kaino, e le fasiotia o ia e se maua o ia. So, o le tala anga le nā o lo iai le tangata le nei o Apelu. So, a tatou vaava ai i le o langa ma le soifua o le tangata le nei o Apelu. Tatou te maua mai loa me le awhionga pa ia a le atua o Apelu o se tasi o whanau a tamu ma ewa. O Apelu o le uso lona lua, o le tama lona lua, ai matua lona uso o kaino. So when we look at the story of Abel in Genesis chapter 4, verse 1 to 15, or that whole chapter in fact, talks about this person, Abel. Abel being the second son of Adam and Eve. Adam and Eve being the first humans that God created in the beginning of time. So a tatou va'ava'aila le talaanga o le tangata le nei o Apelu, o le tangata e mai le amatanga o le fuafuaina o le lalolani, ma le taimi, ma le urua I taimi na fuafuaina ai, le polo kalame a le atua. A I le talaanga o le tangata le nei o kaino, tātou te maua mai I le kenese, o le taimi o whainga taulanga. O le taimi le tātou te va'ava'ai ai, le tangata le nei, I le tūsia o talaanga o le tangata le nei, o taimi o whainga taulanga. That when we look at the story of Abel in Genesis chapter 4, after the record of him being born, the first activity that we see of Abel in the Bible is a time of worship. It's a time of sacrifice. So I la tatu te va'ai le tangata le nei, o kaino. So pia se aua, pia se tala oto le na I le soifuanga o le tangata le ni o Apelu. Nai le tele ni upu e whaamatala I nai le o langa o le tangata le ni mai le tuspa ia ai o le te le o le awa unga e maua mai ai I lona soifua. So the story of Abel is very, very short. His lifespan was very short. And the record of his life is very small in detail in the Bible, and yet great in impact for the life of who claims faith. Praise the Lord. Se tatou mata lai leo langa o le tangata le nei. Ona, e whai mai le tatou tusi I le nei tai au, whai mai o le faatuatua na avatu wai e Apelu I le atua, le taulanga, e sili ona le lei I la kaino. O le manatu mua I le tai au le nei, tatou te vaai ai, na saunia e Apelu le taulanga whaamaoni. The first part that I want to look at from the life
of Abel that the author has decided to start from the first family of history, the first son of the first couple in the history of mankind. That's where faith begins. That's where the author has taken the Jewish readers, the Hebrew people, right to the beginning of time, to the first family, to identify that faith was there. Praise the Lord. Amen. That faith was in operation in the first family that God had created. And I love that about this story. The first verse says this morning, in the beginning of verse 4, it says, by faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. O le taunanga lea na saunia e Apelu makaino. O I tātou te iloa ai, sa iloa e tamani e te orua, sa iai le polo kalame a le atua e whaatatau i le taulanga. E leo le taulanga mua fo i lea i le tusipa ia. Ona, o le taulanga mua na saunia lava e le atua. Ai mata i le ke nese alona mta koe tonu. Fai upu e luas fulma le tasi. Fa mai ona fasia i lea, ona faia i lea e yoba. E puna e luas fulma tasi o ke nese tonu. Ua faia foi o fupau e yoba le atua mo a tamu malana ava. Ua faa ofu wai a te ila ua. Ai mata le lei i le mafua anga. Ina wanga sala le ulua i tangata, ua i loa la ua le lava, ona whaia le e yova oa o ofu pau. O le ale ofu pau, lona winga na fasia e yova se manu, ina ia whaiai ofu pau e uwhiti ai le tangata ua wanga sala. So, o le ulua i taulanga na saunia e le atua, ina ia uwhiti ai le anga sala. So a tatou mana tu natu lai le polo kalame a le atua, ina ua tulia le ulua i tangata mai e tēnā. Ma ua whaapea o na ola le tangata, ma ua whanau atali o le tangata ia kaino ma Apelu. O loo whaapea o na tatou i loa mai i le talaanga ia kaino ma Apelu, sa iai le vaenga le o whainga taulanga. That when we look at the story of Cain and Abel, the introduction of sacrifice, we see in the very beginning of chapter 4 in the book of Genesis. Because it says there in chapter 4 and verse 3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. So the sacrifice and an offering and an act of worship was already part of the first family. But it wasn't necessarily the first sacrifice, because we see in chapter 3 of Genesis, verse 21, in that verse 21, when man sinned before God, it says in verse 21 that also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. There we understand that tunics of skin, obviously the Lord had to kill an animal to clothe man. Why? Because man had sinned before God. So God had killed an animal, clothed mankind, because he was a holy God. So from there on, we now see that obviously by the time it was Cain and Abel, when they were born, when they had grown up, Adam and Eve had put before the Lord a system of sacrifice. Remembering this was also before the time of Abraham, before the time of Moses, before the time of the law, before any of the sacrifices had existed. Cain and Abel offered a sacrifice. Amen? So a tatou mana tunatu la I le whainga taulanga leo o lo tala noa mai ai le tusi pa ia I le neitao, whai mai le tusi a le tatou tusi whaitau, o le faatuatua na avatu wai e Apelu I le atua, le taulanga e sili ona le lei la kaino. A tatou va ailai le tangata le nei o Apelu, o le faatuatua na whaiai lana taulanga. If we look at the example that the Hebrew author starts with, he begins at the very first family. He begins at the very first children of the first family.
He begins with the sacrifice and the act of worship that these two sons were giving, and one of them was offering it in faith. Therefore, the other was offering it without faith. Lona winga o Apelu ua whaia lana taulanga I le faatuatua. Lona winga o le awala e whina ngalo I ai le atua. Ai a kaino, lona winga ua whaia lava e kaino lana ia taulanga I le mea e manatu I ai kaino. Au noa ma le atua, au noa ma le faatuatua. Na lua tatu I loa mai le tuspa ia, a le ai se faatuatua, e le fia mai le atua. Without faith, we cannot please God. God was not pleased with Cain. Cain was doing his own thing. Proverbs 14 verse 12, it reads, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Praise the Lord. That we are reminded today by the life of Cain that yes, we can do things our way, but if it's not according to the ways of the Lord, if it's not according to the will of the Lord, those ways end or are on their way to death. O le olanga ma le taulanga le na saunia e kaino o le pese ina fōlinga mai na whaatino lava e kaino I le mea e manao I ai o ia a. Le whai mai e le whataotona e sfuma le wha. A lona whai pui sfuma le lua o iai le ala ua tonu I le manatu o le tangata. A lona taunu uma o ala ia e oti ai a. Pio le atale na alo a mai e kaino le tai au le nei. Ona, le ala o tātou I loa, o le ese senga o whainga taulanga o tangata nei e to o lua, o le tasi na whaia ma le faatuatua. E sili la kaino, lona winga o kaino, na unoa lana taulanga ma le faatuatua. Na le fia le atua, I le taulanga a kaino. Da tatou vava ai fo I le tatou whai upu le tai au le nei, wha mai o le faatuatua na tapua'i ai, Abel, pe o le tapua'i ngā whaamaoni, e whaia ma le loto lea o le faatuatua. A tātou vava ai foi I le fina ngalo o le atua, e whaatatau I le olanga ma le soifuanga tapua'i a le tangata kerisiano. Whamei ale Yesu keriso I le whawhine Samaria. O e tapua'i atu I le atua, e ao ona tapua'i atu I le nganga, ma le whaamaoni. O le ata lena, o le faatuatua o le tangata. So a tatou vava ai la ia Apelu. O le māneia o le ata le au mai Apelu I le tai au le nei, o le faatuatua e tapua'i ai. Uso matua whawhine, o le faatuatua mai le amatanga o le urua I tangata, o lea lava o lo o whaavai I ai le fina ngalo o le atua. O le faatuatua, tātou te tapua'i ai O le faatuatua, tātou te tapua'i atuai I le atua. Pei ona whai mai Yesu I le whawhine Samaria. I le whaipuna e lua suma wha o le Ioane wha, o le atua o le anganga lava ia, o e tapua'i ia te ia, e tatau o na tapua'i atuai I le anganga male wha maoni. That when we look at Abel, he gives us an example. And the fact that Scripture gives us an example of faith from the beginning of mankind, Abel, who was the second son that was born to the first man and the first woman of all of humankind, and yet we see that faith was present. That Abel had to offer his sacrifice in faith. He had to understand, this is what the will of the Lord is. This is how I must present my sacrifice. He offers his sacrifice with faith. Praise the Lord. And then when we look at sacrifice and our sacrifice of worship today, Jesus says in John chapter 4, verse 24, he says to the Samaritan woman, and he says, God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Where does spirit and truth come from? Spirit and truth comes from those who believe. Those who have what? Faith. That we have a faith that we worship God. And that's the picture that Abel gives us today. That our sacrifice of worship
is out of our faith in the Lord. That our faith pleases the Lord. O le faatuatua, tātou te o mai ai, e whai a tātou tapua'i e fia mai ai, e atua. O le manatu e lua, tātou te maua I le leina lona lua o le whaipue whā. Whamai le leina e lua o le whaipue whā. Ona o lea, ua taua ai o ia, ua a mio tonu. The second part of our sermon we get from the second half, or the second part of the verse 4. It says, the first line says, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. And then this line says, through which he obtained witness that he was righteous. Praise the Lord. O le tangata le o Apelu whamai ua ta ua ai o ia, ua a ni o tonu. O le senga o le tangata le o Apelu malona uso o Cain. O Apelu na usi usitai o ia o le ile atua. O Caino e le I usi usitai, e le I muli tai e Caino le fina ngalo o le atua. Le pea na tato whaita wina I le mata upule e whao ke nese, whamai le atua I a Caino. Caino, se ame mea ua e itai, se a fwoi ua wha uu ai o mata. E longo fia lava le tangata e le o muli tai, I le fina ngalo, po folofolanga a le atua. Ea, e se pe ele lea lona loto. Whamai o le se senga whamai na loto a Apelu I le atua. Ai sea, na muli tai e Apelu, whainga taulanga, na ia I loa mai ona mātua. O te iloa na tala noa ai a tamu ma ewa I le la whanau. O ai lava la whanau na lato iloa na tala noa mātua I a kaino ma Apelu e whatatau le mea na tupu I e tena. Ma le mafuanga wa leto iai la tau I e tena. I le mea na ufita iai la ua I pa ua manu. Ona olea anga sala. Peo vaenga umalava ia ele o au mai le tuspa ia. Ai mawhaio na tato mafau iai. O mafuanga ia na iloa I a Apelu le atua. A o kaino. Ele I faatuatua o ia I le mea na whaanongolongo ai e whaatatau I le atua. So, a tato mata la lesi e senga o tangata nei to rua, o tato I loa, ina whaatuatua lesi le atua, au lesi e le ai se whaatuatua. So, a tato vava ai a kaino ma Apelu, o loo iai ata I e rua, I tama I e to rua, o le tasi e whaatuatua, au le tasi e au noa o ia ma le whaatuatua. Na taua fo e Yesu le tangata le nei o Apelu I le mātaio, that when we look at the life of Abel and Cain, there is a contrast between these two brothers. That Abel, he was obedient to God. Cain was disobedient to God. When we look at Abel, his heart was to do the Lord's will. When we look at Cain, he did not do God's will. He did what was right in his own mind. He did what was right for himself. How do we see that? We see that because he ended up murdering his brother. Murder is not something from the Lord. Murder is something from oneself. So that's how we know that Cain was not committing the will and the purpose of God. But we also see that this Jesus talks about the righteousness of this person, Abel, in Matthew chapter 23, verse 35. I le tapua'i Yesu, o lo tala noa Yesu I le au Fariseo. E whaatatau I le a mio tonu, a le tangata a mio tonu, ma lo lato whaasau wā I tangata wā mio tonu. Whamaila I o upo Yesu I tangata Fariseo. Whauta mai, o le mea lea o te awina atua I ate o tau o perofeta, ma tangata popoto, ma tusi upu, o isi o I la tau te whasiotia, ma whaasa tau roina. A o isi tau te sasaina, I o tau sunako, ma tuli loa ia te ila tau I le ai, ma le ai, tolu lima, ina ia o ia te o tau le toto uma o e a mio tonu, ua whaamalini ina I le lalolani, e a fua I le toto o Apelu le tangata a mio tonu.
So a tatou mata i le upule a Yesu o lo whaamatala nai, le sawa ina o le tangata mi o tonu, ai whao ngā e Yesu ke riso le whaataita inga o ai o Apelu. Na sawa ina mawhasi o tia Apelu, ma ua taua mi o ua taua ai o ia, o le wa mi o tonu. Ai wa ai leo langa o tangata whaatuatua o le tangata e u ina sawa ina. Ai sea, ona o lona whaatuatua. Praise the Lord. A tatou mata lai le whai upu le whamai, ona o lea ua ta ua ai o ia, ua a meo tonu. Nei una tangata wale ina Apelu, ona o lea, ona o lona usitai i le atua, ona o lona whaatuatua i le atua. Wai mai mata wina mai, o le tangata whaatuatua, o le tangata e usitai. Ai inu ina ta ua le tangata lea whaatuatua o le tangata ua ami o tonu. Ai sea, ona e usitai o ia i le whina ngako o le atua. That when we read in Matthew 23 verse 35, these are the words of Jesus who's speaking to the Pharisees of his day, and he speaks to them with regards to their persecution of those righteous men and women that stood for the gospel. He says in verse 34, therefore indeed I send you prophets, wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city. In verse 35, Jesus then gives an example. He goes, that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. So Jesus Christ is talking about the persecution of righteous men, but he uses Abel. So here we see that Abel was persecuted, he was murdered, and he was called unto righteousness because of his faith. Because of his obedience. That we see here that there is a close connection between faith and obedience. Because in obedience, we continue to put our trust in the Lord and his will. Where's the Lord and the purpose of where's the will and the purpose of the Lord? It's in his word. Amen? Pea tatou talatala noa. O le ale fina ngalo le atua mo I tatou. E whapewheo na tatou I loa le fina ngalo le atua ina ia usiusta ia, ma mulmuritai, ma whaatuatua I le atua. A le lana fionga pa ia. O taini uma e te whaitau inai, o taini uma e te whaalongolongo ai, ma e whaia le upua le atua, o ina e loa ai lo whaatuatua. Praise the Lord. Le lai whai mei e fo I le whaamalosi. Ona la, a tatou mata ia Apelu. O Apelu le tangata pe o tatou. When we think about Abel, Abel is human. Abel wasn't perfect. Praise the Lord. The perfect human came in the form of Jesus Christ. But Abel was just like us. He would come and offer his sacrifice because it was his obedience unto the Lord, because he was a sinner. So he had the system where he would offer up a sacrifice according to the will of the Lord, so that the Lord will be pleasing. The Lord will be pleased with his sacrifice. He was doing it out of his obedience unto the Lord. Ai tatou mata le whai upule mo mai le Roma au lona mta koe wha. Whai upu e lima whai mai ele upule na a Paulo. Ngā tatou tilo I a Apelu. O Apelu o le tangata pei lava o I tatou a. Na ia whaia le whaatinoina le whaatonunga lea o le ana whainga taulanga ma lana tapua'i. Ina ia maua le whasota inga ma le atua pa ia. Lea lana ia tapua'i ai. I lana whainga taulanga. Amen? Le foi lafa mai na fia le atua I le taulanga a Apelu. Le whai mai e le whai upule na elima a. Whai upe whaafa mai wa sila mai iova ia a Apelu a toa ma lana taulanga.
Ai a kaino, ele sila ai le atua. So, o te mi lava na whai ele taulanga Apelu, o nona usi ta ia lea o le fina ngalo le atua, o le isi fo ia wala lea e tapua'i ai o ia i le atua, ina ia fiso o tai pea ma le atua. O le ale ata o le ale whaatinonga le na, o le whaatinonga o lona faatuatua. Le mana i o le ata lea mai a Apelu a. Ai whamaile Romana e whawhai pue lima, le upua Paulo i le ekalesia, a o le mo le ngalue, ai faatuatua i le na te taua mi o tonuina, le ua whaale matau, ua taua lona faatuatua o le a mi o tonu. Praise the Lord. Le tusipa ia whamaile upua le atua, whamai a o le wa le ngalue, ai faatuatua i le na te taua mi o tonuina, le ua whaale matau. O i tā ua le naa, te mi unga tate o mei e runga o le atua, o tā ua o tangata masala. Nai le, e pa uwha a fitu le ami o tono o le tangata i aso ta itasi. So o te mi unga tate o mei e runga o le atua, matu ina atu la tā ua taulanga, wha maulalo i a te ia. O le wha atuatua, le vainga le naa. Le whamai ai, whamai au le ua le ngā lue ai whaatuatua i le na te taua mi o tonuina le ua whaale matau, ua ta ua lo na whaatuatua o le a mi o tonu. Praise the Lord. E ta ua lo whaatuatua o le a mi o tonu. O le te lei o le ata le au mai mo i tātou i le tai au le nei. That when we look at Paul's words to the church in Romans chapter 4 verse 5, and this is where Paul talks and reinforces the message of what Abel's example gives us. Because Paul says, but to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly. And that's what Abel believed. He believed that, he was ungodly, but he believed on him who justifies. Abel believed that it was God who justifies. The only connection that he could have to God was when he came to the Lord in faith. And he says, but he believed on him who justifies the ungodly. His faith is accounted for righteousness. Praise the Lord. That when we continue to come before the Lord, and this example that we get from Abel is a worshipping faith, that we continue, when we come and worship the Lord in faith, that when we are obedient, righteousness will be credited to our account. Whamai ale tu sila nā roma, whamai e whaapea ona taua mio e taua ai lea e lea tua, lea mio tonu, ia te tātou a, wa taua lona whaatuatua o le a mio tonu. E lei masa tātou a mio tonu, ai a tātou whaatuatua, e taua le whaatuatua le nā o le a mio tonu. Praise the Lord. Nei le whaatuatua tātou, i le atua a mio tonu, o le ona le a mio tonu. Amen. So pe o le angana fo i le nā o le tusitala i le tai au le nei e whaatatau, i le soifua ma le ola whaatuatua o le tangata le nei o Apelu. Ma le manatu muli, e maua i le leina muli lava o le whaipue wha. Whamai le leina muli, o loo tau le leia ana tau langa e le atua, o le mea lea, ua tau tala mai ai pea o ia, ua oti. The last part of our sermon this morning is found in the last part of verse 4. And in that final line of verse 4, it says that through which he obtained witness that he was righteous. The last line reads, God testifying of his gifts, and through it, he being dead still speaks. O Apelu, wa leva ma leva tausanga ma mileniuma tausanga talu na oti le tangata le neo Apelu. Ai o a fia bea i tātou ilana mori mau a. That when we think about Abel, he has been dead and gone for thousands upon thousands of years, and yet when we open up the Bible and tell of his story, he still affects our lives as believers. It's the power of faith. Praise the Lord.
And when we look at it, it says, for mai na vea le whaati nonga le tangata le ni o Apelu o lana taulanga. For mai o se ata lea I le taulanga na sau Yesu Keriso, ina ia whai Yesu Keriso ma taulanga e tasi ai awhi lela e tala noa ile tusia Eperu a. Na for mai limta se fuluma le lua le Eperu alona whai po e lua sifuma le wha. For mai Yesu le puluvanga o le whenenga fōu, ma le toto e sau wai, o lo o tala mai ai, I mea e sili ona le lei, I lo le toto o Apelu a. Nona winga, o Apelu, pei o le loto ato le tangata le ni o Apelu na ia whaatino ai lana taulanga. Mana tua fo ina whaia lana taulanga I lafu mamoe. O lafu mamoe pepeti a, na whaia e Apelu lana taulanga. Ai whaatau huina e Yesu Keriso. Le fina ngalo le atua, ina ia avea o ia, ma taulanga ato atua, na ia lawe ina ai, le lalolangi atua. Whaatino e Apelu I lona whaatu atua, le taulanga e wheso o taiai ia ma le atua. Ai a whio mai Yesu Keriso, whaatau nuu le taulanga e tasi, ai ma ngalo umai le lalolangi a. Pe atato mana tunatu I le ata o le tangata le nei o Apelu. O lo tala ina mai ai e lona soifua. So se tangata lawe e oti a. Ai mafo fau I ai tangata o tua a, o nisi o wo o tato a inga. A tato mafo fau I ai pe a tato tala noa I o lango tangata ni. E pi e tele la ola tato mana tunatu I ai yo lato mea sa whai, o lato whaupunga, o lato ngaluenga. E sini lava le pi e whape ai o lai malu, lai soifua mai au lato that when we think about people who pass away, the story and the legacy of their lives are alive because of the things that they did. And that bears true for this person, Abel. He was probably the fourth person. Doesn't tell us of any other. But he's the fourth person that was born to the first two people of the history of mankind. He was the first person to die, and yet his story lives on because of his faith. Amen. So the final point is that Abel is a true witness. Amen. He represents a true way of worship, a true sacrifice. We also see that his life, he obtained righteousness, but in the final sense, that he is still a true witness to us today. Fa mai o le tangata na whaia le taulanga ma le whaamaoni o le loto. Tato vai a fo ina whaapea o na taua o ia ua aami o tonu, ona o lona faatuatua. Ai fa mai le vaenga muli, fa mai o le moli mau fo o ia whaamaoni e o mai I le taini nei. Fa mai le tuspa ia e whaatatau I le moli mau o le tangata le nei. Fa mai o le mea lea o le loo tau le lea ai ana taulanga e le atua. Pape whiana tato I loa, fa mai o le mea lea o lo tautala mai ai bea o ia uoti. A tato baba ai, a tato toi fo I tua le kenesi alona mtaku e wha. Fa mai ino ua fasi o tia, e kainono na uso o Apelu. Fa mai whai poe iwa, whetalai atu Iova ia kaino, o whea o iai Apelu lo uso. Wana tali mai lea o ia, o te lei loa, o au ea se leo o lo uso. Whetalai atu o ia, Iova lea, se ale mea o e whaia, o loo alanga mai a te au, le ele, le leo, o le toto, o lo uso. O I tato te wa ai eile, o lo tautala mai le toto, o Apelu, ia kaino a. Lesi fo iwa aina tato te wa ai eile, o tautala mai pea Apelu, I le ele. Ai foi lalo fai posuma tasi fa mai o le nei, upuia le atua ia kaino, o le nei, ua maalaia o e mai ele, o whaamanga mailo na mutu, o e taliai le toto o lo uso mailo lima, a e ngā lue I le ele, e le to e fua le lei mai o na fua ia te oe, e a vea o e mau solo, e wha seva loa ina I le lalolani. A tato wawa ai fo I le tangata le neo Apelu, nai una tautala mai le ele ia kaino, ai sea, ona o kaino o le ngā lue whanua. Ai wha mai, nai una le,
e le toe fua le lei o na fua ya te oi. Malusi angale na o le whaasala a le atua ona o le anga sala. Nei uai na tau mawhai kaino e ngā lua le whanua, ai whamei ele i toe fua le lei, le lau ele ona o lana anga sala, po o lana whasiotia o lana uso a. Then when we look at the final verse for today, God testifying of his gifts through it, he being dead still speaks. That Cain, when we look at chapter 4, when God calls out in verses 9 and 10, the Lord says to Cain, "Where is Abel your brother?" This is after Abel had been murdered by Cain. In verse 9, Cain says to the Lord, "I don't know. Am I my brother's keeper?" And in verse 10, God says to Cain, "What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground." The first voice that we hear here is that Abel's voice cries out to God with regards to him being a victim of murder. The second voice that we see here is in verse 12, that because of Cain's sin, because he murdered his brother, the Lord says to him in verse 11, "So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand." 12, "When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond you shall be on the earth." Cain was a farmer of the land, but part of the punishment of his sin was that the land will no longer yield its strength, will no longer give its strength or its fruits of the land to Cain. It was punishment for his murdering of his brother. So tatou va ai I le leo le na ai I le leo le na Apelu o fa Apelu na fai moli mau le lai moli mau mai na fionga le atua. Ai le soi fuanga fo yo Apelu e mafai fo yo na tatou va ai o lo fa apea ona tautala mai pea o ia I tangata I le temi nei. E fa pe fea e iai me aina se fa o te fia au mai ai le ata le olo au mai Apelu. O lo fa peona tautala mai pea Apelu ia te I tatou I le taimi nei. Mua, o le ale au wale mawhai ai o na tatou I loa o lo tautala mai pea le soifu o le tangata le nei o Apelu ia te I tatou. Mua ina ia whaia tatou taulanga ma tatou tapua'i ngā I le faatuatua. Peo le ata whata I ta ile nana au mai e kaino mo I ta e Apelu mo I tatou o le tangata na whaia lana taulanga ma le faatuatua. Lua, a tatou wa aia fo I le e whape wheo na tautala mai pea Apelu ia te I tatou I o tatou soifua ta I tō tasi. Ina ia tatou wa aia lona o langa usi tai. Lona o langa muli tai. O lona faatuatua na ia whapea o na muli tai ai I le fina ngalo o le atua. Le sia walanga e tala no mai ai Apelu ia te oi le tangata faatuatua. Ia te au le tangata faatuatua. Le si vai ngā tātou te vai e foi. Peo na whaasala I nei kaino. Tātou te ilo ai e iei le whaasalanga o le anga sala. Au noa tātou ma le atua. Au noa tātou ma le whaolatanga ia Yesu Keriso. A whai tātou te whaia pēr le anga sala e iei le whaasalanga. Oro iei le whaasalanga e maua e le tangata au noa ma le whaolatanga. Ma se whaenga muli o te whia au maia, o le tangata le nei, pēia na tātou maua mai le upua Yesu Keriso e whaatatau ina ua ta ua ia Apelu o le tangata amio tonu. E ele si vaenga o lo au mai e leo soifu o Apelu, o le tangata whaatuatua e iu ina whaasawa ina. O le tangata whaatuatua ia e mauti noa a whai e te tali tonu mai au auna mai muli tai mai liu ese mai anga sala o oe e te taui ma le whaasawa ina. Peo na whai mai le lua Timoteo mta koe tonu whai koe suma lua, whapena na whai tauina, o I lata o mawhoi o e loto ina no nofo ma le ani o atua ia Keriso Yesu e sawa ina I lato. There are 4 things that I want to look at that Abel is able to speak to our lives today. First and foremost, we see that Abel's life tells us about faith. In order for us to please God, we must have
faith. That's the first way that Abel speaks to us today. Second way that Abel still speaks to us today is that his example of obedience. Cain was disobedient, whereas Abel was obedient to the will of God. That's how he's speaking to us today. That if we have faith and are obedient to the will and the purpose of God, it will be credited to us as righteousness. Praise the Lord. Third, we also see in the story of Abel that there is a punishment for sin. That without Christ in one's life, you will be punished. How? In the eternal flames of hell. So there is a punishment coming. And that's why we encourage our believers, we encourage our hearers to continue to put their faith in Jesus Christ. Not in anything that we are able to do, not in our works. It's not our works that save us, but it's through faith in Jesus Christ. And then the final point that I want to bring as a way that Abel is still talking to us today or speaking to us today as a true witness is the example that Jesus gave us. That when a righteous person is persecuted for their faith. And in 2 Timothy chapter 3 verse 12, it reads, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. And that is a guarantee, that if you want to stand as a Christian, if you want to live as a believer, a person of faith, you will suffer persecution. Ile fai unga le tala le ya Apelu ina ua fasiotia Apelu e kaino ma ua tulia kaino ele atua. Ai mata ile fai unga lava le mata upule fa. Ona ele I avea le a fa ina le soifo Apelu ma le anga sala na fa atino e kaino ma awala na faa muta e fuafuanga le atua Ona e mata le fai unga le matapule e faa o ke nese. Fa mai fai puna e luas fuma le lima ma le luas fuma le ono. Ua toi loa a tamu lana ava. Ua faa na ufoi e ia lana tamatane. Ma ua faa ai moa ia te ia o setu. Awana faa pea ia. Ua tofia mai e le atua ia te au le tasi tama. O le sui o Apelu, o le na fasiotia e kainu. Ua whaanaua fo I e setu lona atari, ua whaimoa fo I a te ia o e nosa, o na pō ia na a mata ai, o na wala au tangata I le suwafa o Yova. Praise the Lord. I le tupuanga o kaino, o inana I wa ai tangata le usiusitai I le atua. Ai no fasiotia Apelu na toi whanau e a tamu ma Eva le tangata le nei e ngoia setu. O le leina le a setu whamaina whanau wailo nā tali e ngoia e nosa. O e nosa foi whamai o ona po ia na a matai o na wala au tangata I le suwafa o Yova. O le polo ka lame a le atua na iu na whanau mai le Mesia I le leina o setu. Le tupuanga o setu. Praise the Lord. E ui ina ngasala mamatu ia le ngasala na faatino e kaino. Ai na saunia e le atua le faa o na tanga. E iu iai ilona viinga. Praise the Lord. That when we look at Genesis chapter 4 verse 25 and 26, and just to end us today, that because Cain killed Abel, it didn't end or destroy God's program. That God's plan for redemption was from the beginning of time. Because it says there in verse 25 and 26, but Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth. For God had appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. 26, and as for Seth, to him also a son was born, and he named him Enosh. Then men began to call on the name of the Lord. And Seth, in the book of Luke, is ultimately the lineage, or the lineage to Christ's birth in the flesh. Amen? And that's the end of God's plan. God's plan was, everything was fulfilled in the person of Jesus Christ. So, I tātou te loa,
le tangata le nei o Apelu, o se fesosoani, o se whaamalosi, I lo faatuatua. That when we look at the life of Abel, that his life gives us those key parts, that faith is crucial, that obedience is absolutely important in our lives as believers, that we must understand that there is a punishment for sin, and that as believers also that we will face persecution. Mea whamanuia tele le tua I lo loto I le nei tai au, ia me se lava le whamanuia ina o I tātou ono le whionga pa ia le tua, tātou I whonga le talo. Whaftai tele lo mātou atua, I le nei tai au, whaftai ono lo wanga le lei, lo whamalosi ati I mātou, peo na o awina I fo I mātou, I le nei tangata o Apelu, ina ia vealo na soifua e ui ina mo se vaenga I titi o le awhionga pa ia le atua o tala noma iai. Ai o loa whaapeo na vealo na soifua maata whaataitai a te I mātou I le o langa o le tangata faatuatua. Father, we give thanks for this amazing word and this person named Abel that was, for a short time, he was mentioned in the Bible, and yet his just his faith and his obedience and his life, Lord Father God, continue to give us an example of what a worshipping faith looks like. And so we give thanks for the power of your word this morning. May you continue to work and stir the hearts of your people to the things of you. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' name we pray. And we all say, Amen. Amen and amen. Whamamia tere le tua tapua'i le ni tai ao ono Yesu. Amen.